sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon ta drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Jane ti Sulano Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kinapudno na sa anak a mahilig nga agdangag iti drama. Ngam iti naminsan a panagawid ko ijay balay da lolak, drama ti kanayon na adengdengen. Isu a makidengdengeg akmetten kenkwana tunggal at daak ijay balay da. Dito'y kumat nga roden a napanunot ti agsurat, tapnoy nakman met ibinglay ti pakasaritaan ti pamilyami, nga amok a makaibati iti adal ken mangtadliwliwa kadagiti dumdumngeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, ididandanin agawid ti inak, manipod balasiw taaw. Kastoy man dagiti pasama. Oh, Papa. Nakariing kayo kayong gayam. Kunak na nakaturog kayon. Nakaturog ka kitayan. Diyak manam mo. Pakilat madlatan alalukagak. Diyak maten maalat iturog ko. Isari mo arak. Amangan mat no gapuday tayo iti kapapanunot yo kan ni Mama, Papa. Ah, Excited kayo siguro na makakita kan kuana niya. Agasem ngamin ti dandan ni sangapulo atawan na kadanay di abroad. Jane, anak. Ala, ibusan yun ti kapeyo, tayong kayo maturugan. Masapa tayo pa nga agbiyahin ton bigat. Excited akmat na namang sabat kan ni Mama. Kwa. Agbati akin tong bigat, Jane. Di kayat ko asawan sa anak as sumurot iji airport. Anya? Angam, apay, Papa. Adupay ngamin tinaskan nga si kaswa iji opisina. Isa da kailatan kadalulam ti mapanbang sokon ka ni mamamuan. Pangaasim taurnusan ta kumati may pamankadata. Freddy, panunutom kumamot ti anak ta. Panawan da kami kadilatan. Pasensya kan, Lloyda. Sana ko na naragsak iti relasyon ta. Sala nga na ita, addan sa bali nga ay ayatag. Anya? Pudno tinangag mo, addan sa bali a babae iti biyag ko. Inuray ko lang nga makaawid ka, tapno personal nga ibagakan ka. Freddy, Pala ako nagitibad-badok, kat pumanaw ako niti balay. Agdan na kami niti babae nga ibagbagakan ka. saan Freddy? Di mo kumamot aramidan ti kastoy kanya. Pangaasim. Pasensya ka na talaga. Ngam namin pinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Agsinata. Aramida mo ti kayat mo, ta aramidak matan ti kayat ko. Nukasta, kabalan na kami gayam apanawan kan ni Mama, Papa. Pangasim, Papa. Di na kami kumamat panawan lata na kastoy. Ure kasanok pa'y tagpalawag. Amok adinakmat lang maawatan anak ko. Papa. Pasensya ka niya. Ngam talaga ngamin nga awanan mariknak apanagayat ka ni Mama. Isa na say sayaten no pumanawak langan niti balay.
Kasta kadilatan, Papa. Wan Jane, iha. Sorry. Ngam addan sa bali nga ay ayatak. Ang apay, Papa. Apay anaaramid mo ti kastoy ka ni Mama. Ita ka di ba itadan idadyo? Ita ka di ba italakay kan bakit kayon? Sa kayon to nagaramid iti kasta. Tsaka mo. Basta tiyamok. Saan kon nga ay ayatan ni mamam? Papa, Sige, iha. Patuloy akon. Sikanti makaammo ka ni mamam. Kat sapay ko ma, tadi mo pa'y may anti-inam, anak ko. Cherry honey, sikati pinilik, gaputaw ubing ka. Pinanawa ko, hindi asawak. Manipo dita, awanan makalapad iti ayan ayat ta. Nasayaat mo't nga rod, no pinanawa mo ti asawam, Freddy. Wen, saan kon nga ay ayatan ni Loida? Iso adatan tagdan na. Ay ayatan ka unay-unay, Cherry. Ay ayatan ka mo't unay-unay, Freddy. Agyamanak iti dahi ta panagayat. Agyamanak, tauray adayo nga inaunaag ngam sika, kat inayat naklata. Sa anak ngagpilpili iti lalaki apak inayatag. Tinapatag ay ayatan kan ipatpatag na ti lalaki. Cherry, Kat kasanuak nga rodan, nukunam nga agdanatan, Freddy. Ti pagbiagak ti kayat ko asawan. Amo mati kasasaad ko saan ka di? Awan trabaho. Iso nga iti barlaang ni Madam Remy ti pakik extra awan na rumba nga pagdanagam. Adu ti ornong ko. Adu ti kwarta nga aramaten ta. Sigurado ka? Wen kunak lang aroden. Siyak ti makaamo. Okay, you're the boss. Mama, Jenny, aging ka di ita, kat panpanunutan niyo pailaang ni Papa, Mama. jak ilibak deta iha. Talagang amin ajak malipatan ni babam, anak ko. Nga oray pinasaktan da kayo iti kastaunay. Jane, anak ko. Managing bubukod ni Papa, Mama. Ti bagi na lang ti pinanunot na. Awan sirbi na nga ama. Kagurak ni Papa, Mama. Kagurak unay gapo iti naramid na. Agasaman, inkabalay nakit din ti babae na. Patsyak ngagsublin tumat lang ni babam, iha. Ano? Kaya tiyo asawan. Namnamaan niyo pa lang ti panagsubli ni Papa dito'y balay, Mama. Wan anak ko. Maaga ko numaagak. Ngamjak mailibak ti kinapod na. Ay ayatag pailaang ni papa. Nga uray kas jay tinaramid na. Katamok ngay ayatan nagpailaang mat ni papa. Iso amamati ak ngagsublin tumat lang kadata ti amam. Mama, Patsak ang makaamiris tumat lang ni Freddy. Urayak nga urayan ti panagsubli na, anak ko. kumusta ka nanak ko? Saan ka butan na nagaw-awid ijay balay? Iso asya ko natin may dito'y balayaw. Nana, Nabuak din na pasama ka na kayo kay ni Freddy. Inistorya amin ni Jane kanyak. oh, Di ka pa'y kanun mangmangan. Nana, Ang sakit ka ano kasta di aramidam anak ko. awan ngamin ganas ko amangan, Nana. Ay na, pilitam ti mangan Iti kasta, saan ka kumapsot? Nagsakit, Nana. Nagsakit tinaramid ni Freddy. Ay, Luida, anak ko. Kasalabumtak ti barokong ko. Gapo iti kinasakit na. Agasaman, taimbati na kami nga gina. Sana ing kabalay ti babae na.
Nagsakit, nanang. Nagsakit. Ay, masya naklaunay ijay anak talakay. Nakarupi man ti panagladingit na. Gapo iti panang panaw ni Freddy kadakwada nga gina. Uwan nga ron Kaasibot jaya anak ta, bakit? Kinapuno na nasakit mo tinakam kao. Gapo iti naramid na dya, Friday. Lumabalin la ko maamal-malwag talaga nga aramidag. Ay, unay mo't nga binan ni Freddy. Di madlang nagpanunot mo't. No kaano ang nagawi dun di anak ta. Isumot dun di panang panaw na kadakwada. Nalabit a plinano nan laita. Kagurak oray ti manugang ta, bakit? Ay, uray siyak lakay. Kagurak na ijay a Freddy. Tumuknaw sa dilagit ti gurak iti na ijay a tao. Alakit kanayunam ti sumarong karigi balay daloy daa. Iti kasta, adamot ka sarsarita, jay anak ta. Yungan lakay. Talaga kasta ti arabidag. Kasano? Nagatang mo aminan, nagitikayat mo, Cherry? Wan, honey. Okay. Rumor tangarudan diti department store. Taintamangan iti restaurant. Mabait lang, honey. At dapat gayam nalipatak agatangan. Anya tayo dyan, honey? Kaya't ko ti gumatang iti baro abag, kan baro arelo, honey. Anya? Kat no kagat-gatang mo lang mat itibag kan relo may dinapanabulan. Daanin day jay, honey. Kaya't ko ti baro. Pangan-anwam ngay kanagidya abag kan relo. Ipadawat ko kadagiti kakasinsin ko iti probinsya. Anya? Kasano, honey? Kabailam kadipay nga itad ti daw-dawata. Ay kat kabaalak honey. Ala, umay ka. Na mapantamang irwari ti kwarta enji ATM machine. Okay, honey. Kat agyaman na ha. Awanan yaman na, honey. Basta sika. Mangan kan mama. Adtoy inlutwan kay ti paborito masidaan. Diyak kaya timangan, Jane. Saan ang mabalin na di kay mangan mama? Kitaan niyo Imresan ti bagiyo. Gapo iti diyo panpanangan iti husto. Ikabil mo lang dita. Mga anak to inton mabisinak. Sa anak pa'y ngamin ang mabisinan ako. Pangaasi yung mama. Mangan kayo mat. Siyak ti madandanagan gapo iti kas nangar-aramida niyo. Agluha kayo manan. Nagkita kayo ka din kini Papa. Ha? Nagkita kayo ka din iti ama ang anak ko. Saan pa'y mama? Manipot pimanaw ni Papa. Saan kami na nagkitkita? Kumusta nga tan ni Papa? Anya nga tatararamidan na ita. Mapalunot yu pa'y laang timang kumusta kan kuana. Idinto ta pinanawan na tayo lang arudan. Ay atak ni Papa ang anak ko. Amumati kinalailo na iti kanyak. Saan ka di? Kanayon na nga ibagay di ngay ayatan na. Mama, Kailiw ko na yan ni Papa, anak ko. ay, masya naklauna yan iti anak talakay. Nakakaasing tilangana. Kimotong pa yan. Wany nga raw, bakit? Ay ayan na pimanunay ti magina. Ti pagdanagak, ang mga noag sakit gapoy ti sana pampanangan. Baka padanag mga rutikas jaya sa saadan ti anak ta. Manipod pimanaw ni Freddy. Kanayo na namalmalday ni Loida. Siyak man ti makisarita iti anak ta, bareng kayat na ti mangan. Unman ngagpay sulakay. Alo kuyam di anak ta. Bareng sika tinanggan na.
Ha? Nay, anyat mapaspasama ken kanak ka. Apay nga aprusam ti baro kong bao. Kupit ti barukong ko, tatang. Ha? Maulaw. Sos, mabiglaan tayo bak ni nanang mau. Lucia bakit? Lucia! Umay ka dito silid si anak ta! Kartingam! Ay, Diyos ko, sapay ko batawan da kasama pasama kiti anak kalakay. Ay, wanya rod bakit? Urayan ta arumwar ti doktora ng tamingken kwa na. Iti kasta, maamuan ta no apay akla at ti panagkupit ti barukong ti anak ta. Ay na, madanaga na ka talaga lakay. Uray siyak nga rod bakit? Ah, ribuarin ti doktor anang taming iti anak ta. Umay ka, tasabtan ta ti doktor lakay. Ay, uwan bakit? Imbaglakit din. Tanay-tarayo adagos iti ospital ni Mama Lolo. Tano saan, nalabit adinan nalasatan ti pan naka-stroke na. Wanya rod, apo. Nagayam ka no sakit ni Mama iti puso, Lolo. Diyos ko. Nalabit aga po da ito iti panang-panaw ni Papa kada kami. Apo. Dandanin makatawan asan ang nagpakpakita ni Papa kada kami. Na maging gait Or-orayan pa lang ni Mama ti panagsubli ni Papa. Ay, agsubli pa nga tayo at awanan bain nga amam. Panagkunak, sana na mapasamak day ta, Lolo. Ngamin, naragsakan ni Tisidong ti sabali a babae. Apok. Mama, Jane, anak ko. Ay, amanak ta nakaring kanloy ta anak ka. Kumusta tirik nam? Ni Nanang, sa dino ti ayan na. Iso tinapanlimatang kadagiti agas mo nga inresita ti doktor, anak. oh, inayadan niyo, Mama. Kuna ti doktor, makapadakas kada kayo ti kuti ako ti. Unyag pa sa anak ka. Saan kumaanatang ken ti ulam? Iti kasta, daras ti panagimbag mo. Sa pulay niyo ni Freddy. Ipakamuyokan ko na. Tinapasawa ka niya. Anya? Ha? Anya ti kaya tasawan na ito, Cherry? Freddy, apa nga da ka dito eh? O sino ti lalaki akin indarakop mo itay? Ha? Ay, kwa, Freddy. O sino day jay kulak? Kwa, Freddy. Sumbatan lak. Sorry, Freddy. Anya ti kayat mo asawan? Sorry, ngam nagsinubyan kaming iti ex-boyfriend ko. Anya. Pasensya kan, ngam agwin naswastan. Ay ayatek pa ila ang gayam tinobyo. Sorry, ngam sumurot akon kan kwa na. Saan, Cherry? Di ka kumamot mang rabak akasta, pangaasim. Sa anak amang rabrabak, Freddy. Lipatan na kon, talipatan kamatan. Rabiin, apo. Dakamain ka ni lulam ti makaammo ka ni mamam. Agi na nakamutain. Agyaman ak, Lolo. Kasanulaangan nga, hinuawan kayo ka ni Lola, akadwak ang mga asikaso ka ni Mama. Ay na di mo panunutin na itaapok. Anak may ti inam. Iswasidadaan kami amang tulong kan kwa na. Di ka madanagan, saan da kayo abay-bayan nga agina. Lolo, Nagunagmatan ti sinaay mo, Jane. masya anak lang amin ka ni Mama, Lolo. Agasaman, tauray agsaksakitan. Sa pulan na pailang ni Papa.
Ay, jak mababalaw ti ina maapok. Talaga ngamin nga ipatpatag na unay ti amam. Lolo, Jak man amoy day amam. Tapay akilaat mutlatan ti kas ngay naramid na kadakayaw. kagurak ni Papa, Lolo. Kahit anya nga iti plano maapok. Jak tupulos sa pulan ni Papa, Lolo. Ayam kasano nga ikat kayat mo't nga rod amakita ni mamam ni papam. Nasakit tinakam ko ka ni Papa, Lolo. Iso ano mabalin. Jak pailaang kayat amakita. Jane lapok. Iso ti aking basol iti amin. No apay ang nagsakit ni Mama. Iso ti makagapo. No apay ang naadaan iti sakit ti puso ti inak. Iso kagurgurak unay ni Papa, Lolo. Kagurgurak unay. Jane anak ko. Anya ti aramidan niyo dito eh. Pastrikan na kumapay anak. Agpalawagak. Awanan ti rumbang nga ipalawag niyo pa eh. Agsupli ka ni Tiyan ti babaim. Kat di ka nagpapakita pa eh. Awan kamin ka ni Cherry. Nagsina kamin itinayjay a babae. Ay tatanagsina kayon. Basta agawid kayo latan akas laawan na pasamak. Kasta ka di. Sa dino tayan ni mamami iha. Kaya't ko ang makasarita. Pumanaw kayon. Kat di yun sa pulan pa ni Mama. Jane anak, pakawanan na kuman. Pagbababawi akong tipan ang panaw ko kada kayo. Itapay tagsakitan ni Mama. Gapoy ti naramid yo. Anya, agsaksakit ni mamam ko nam. Wan! Ngam kasi tinakunakon. Pumanaw kanta saan da ka kasapulan. Freddy, Ha? Loida, Pangaasiyo ta pumanaw kayon. Di yo asitgan ni Mama. umunag ka, Freddy. Umasidag ka dito eh. Pangaasim. Jane iha, pangaasim tapastrikanak. Nas ka na makasaritak ti inam. Agyamanak. Tanagpakita ka matlaangan kanya, Freddy. Kunak no di kan makita pa eh. Sakpay nga isumlik ti bulod ko agyan. Pagawanan na kumaloy da. Amok adakil tinagbasulak ka. Sorry, bakit? Freddy, Ikarik, di kan panawan loy da. at dan sakit ko. Katamangan no saanan nga agpaut pa itibiyag ko. Di ka kumamatag sa iti kasta bakit? Agbyag ka pa'y itinapaon. Agden natapay. Jenny ha, kasarita na kumamat. Nagkinaawatan kami ka ni mamam. Pagkawanan na kumaanak ko, amok anak basulak. Ngamkas na kunakon, nagbabawya akong dayjay. Ikarik, adi kahitun panawan ka ni mamam. Anak, ibagamlaang nun niya ti aramidag. Aramidag amin na kayat mo, tapno mapakawan naklang. No mapakawan na kayo ni Mama. Saan kanyak? Jane, No saan agapo kada kayo? Saan kumamatakas dati kasasaan ni Mama ita? Nasakit tinakam ko kada kayo. Tumokno sa dilangit tigurak kada kayo. Kadi kay tupulos mapakawan. Day tati tandaanan yung... Siya ko ang tagpagpakaasikan ka, anak ko. Pangasim, pagkawan mo ni papam. Punaso mo ang tiguram kan ko na. Kasta kadilatan, Mama. Nalipatan niyo ka din ti panang panaw na kada tayo.
Nalipatan niyo ka din ti panang pasakit na kada tayo. Pudno ang nasaktanak, iti naramid ni Papam. Ngam nagkitawan, iti pampakawan. Mama, Nagkari, ngagbalbayawan ni Papam. Iso nga ikamgarot, iti gundaway na. Amang panagnag, iti panagbalbaliw na, anak ko. Amang pailaang ni Freddy, anak ko. Nasakit nga agpaiso, tinaramid na. Nung pinakawan ko lang ta. Ang kaputa ay ayatan. Kanibat patag ko unay ti amam. Kaya't ko ang mabukal man ng ti pamilya tayo. Iso apang nga asim. Tapakawan ang batan ni Papam. Pakawan amon. Kat mga baruhanan tayo, anak ko. Miss F, danda ni dua abulanan manipod nagsubli ni Papa dito'y balay. Nga maging gaita kadyak pay unay kasarsarita ti amak. Iso ti mangas asikaso ka ni Mama. Iso apasaray mapanakmet iti balay dalolak. Ngamin kasladyak pay laang kabaalan akitaan ken kasango ti amak. Malaglagip ko ngamin ti inaramid na numakitak ti kasasaad ti inak. Jak amon no aging kat kaano ti kastoy a sitwasyon mi. Kat sakbay agibusak to'y surat ko, kayat ko amaamuan no anya ti opinyon mo, may papan iti daytoy. Kasta matlangan kadagiti naayat adumdumngeg dito'y programam. Sapay ko maata maiwanwandak. To'y pagayam mo, Jane. Ken ka pagayam, Jane. Maawatak ti riknam. Maawatak ti gura iti puso ken kaunggam. Nga manyangay nga rod pagayam ko. Awan ti tao a perpekto. Amin tayo ket agbiddot. Amin tayo kat makaaramid iti basol. Tangay daw dawatam mati opinyon ko, panagkunak kat nasaysaya at siguro no ikkam iti gundaway ti amam, tapno panaknakan na at talaga ang nagbabawyan nan ti inaramid na. Awan ti permanente dito'y lubong pagayam ko. Ditay ammo no anya ti mapasamak kadagiti sumarsarono nga aldaw. Saan ka matkit di apilitan amang pakawan adagos iti amam, ngamkit di mo unay timang pasakit ken kuana. Annadam ti garaw ken panagsaritam iti amam. Tauray balibaliktadam ti lubong isulat ta ti amam. No awan daytoy awan kamet ditoy abiyag. Kunada nga roden, time heals. Dawatem ti panarabay ti apo. Kidawam ti tulong na ket iyuman mo amin amarikrik-nam ken kuana. Patsak adumteng tumetlaang ti aldaw amapakawan mo ti amam. Narigat ti broken family pagayam ko. Iso ano kabaalan nyo lakit di nga ornusan aramidan nyo. Alakastan pagayam Jane, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas.
Hello manen kada kayo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a George, Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket kanayon ko apadpadaanan dagiti baro nga upload yo. Naawisak met a nagsurat bareng mapagasatan met a maibasa ken maidrama toy nanumo a surat ko. Naladawak anak asawa gapu ta tinulungak pay a nag-eskwela dagiti tallo a kakabsat ko. 35 titawan ko, idinto ta 23 laang met titawan ni Aida, idinagkalaysa kami. Kaasi ti apo na addaan kami met iti dua nga anak, nga isu ti makagapo no apay ang naggagagat ken nagsingsing petak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi agtawenan iti 10 ti inaudi nga anak mi. Kastoy man dagiti pasama. Ni, nagsako ka magtanabing mangon lakay. Uwan bakit? Masapa kami ama pa ni Garden. Iti kasta, masapa mo't amalpas ko ti agispray. Kat nagkape ka nga rudan. Uwan, itay pa naglutok iti arena. Isumatan ating kape. Nakalutok pa ni tinaboy. Sikantod ang luto iti sida balunan na gitubing Wala kay, nga madamdaman ton. Huston to inton aglukat ti store. Sigurado nga min a frozen foods manen ti kayat dagiti anak ta abalunan. Numabalin, saan mo unay arwaman na kita anak tayo iti frozen foods? Bakit? Saan kanukat ang nasalun at dagita amakmakan ita? May mayat mo't laang nunateng ti sida inda. Ay na, di damot nga rod kayat tinateng lakay. Saan da ka no amatil muntiin na po'y nunateng ti sida anda. Talaga sa baling na kitubing ita. Napili dan iti masida. Naku namon lakay. Isoda pa'y kit din ati matungtungpal. Numaminsan saan amaw-awatan ti kayat da. Malala. Sigalat tangarutan ti makamu dito'y bakit. Mapana kon. Tani, lumawagan. Umayak tumangan inton madamdama. Sa tinong ti papanang bakit? Mapanak man biit ijay klinik lakay. Mapanak man agpabipi. Abay, agan ano kaya? Masansan nga rod ang makarik na ak itipan na kaulaw. Ay, kuyugan ka Ay saan ang lakay? Kabailakon nga oray siya klaang timapan. Saan na bale taasidag-laang matiklinik manipod dito'y balay? Sigurado ka? Wen, unay kalakit din aya. Sige nga rin bakit? Agpayong ka Tani, nagpulot ti panawan. Wen, Sige nga rin, tamapanak mo tani Garden. Barang malpas kumot itante agabono. Aday ta, nalpas ko man lang. May nabunuan na kiti mula ka patatas. Mamanulayan na bulan ti unayan. Mabalin tumatin nga pitan. Parang matsyambaan tumamot ti nga to presyo. Ay kasta, adamot gunggunang nagkaragkarte. Marik nagtibisin ko na. Pinasayat. Agawid ako pala. Agsubliak tumanin itong madamdam. Tay tuloy ko adalusan nagiti naruutan na pasat tinagmula. Manong George! Ha? Manong! Nini? Nimot Bernadette na dyan. Agdag dito ating ko! Apay ka tayo! Ay na, Manong! Apa yan? Nagtartaray ka sa amin nga may dinon. Wan, Manong! Lingamin Manang Aida! Oh, apay ni manang mo? Intaray day di ospital! Anda. Diyos ko. At tuyak, kasi papakumbabang agdawa ti titulong kan kasim. Pang-asim ka diya. Tadi mo ba'y payaan da asawa? Ispalam ko ma, iti mabalin apa kay sagmakan na.
Pangaasin. Diyos ko. Kat, kumusta matan ti asawa manak ko? Kasi ti Diyos na lang. Medyo okay mo tanti kasasad na. Anya nga ikano ti sakit na, baro. Sigun ka dagiti rimor a resulta ti laboratories na. Diabetic ta sawak. Ay sus, di kat kasapulan na matan ti aginsulin. Dependento na nanang. Barang no kabailan pa iti agas. Iti kasta, oray saan pa ilaan nga aginsulin. Ay una yun. Masapul aliklikan nan dagiti makmakan nga agpangato iti blood sugar. Kapilitan ananang. Isumot lagayam. Akanayon na nga ibaga ang maululaw. Kan kaslag kakapsut kanunukwa. Iso adya ako ni kuykuyog iti garden. Iso asika, ang nadamot ti salunat mo anak ko. No adda marikrik na agpa-check up ka matan. Iti kasta, maamuan no anya ti husto ang makagapo. Diyo iyalang-alang, tanarigrigat no mabaybayan. Dakdakkel aparikot no bilang laeng. Mangan kan bakit? Anong sampay lang tagsiday tili ng bung anateng? Na ito'y matinapoy mo. Inlutuan ka iti brown rice. Mayat ka nun da ito'y para itikas kan ka diabetic. Agyaman naklakay. Awan na nyaman na bakit? Ala, mangan kan. Itikas ta. Makatumar ka matan iti agas mo. Ado ti imbawal ti doktora kanam. Isa masapula bantayam dagiti kang kanam. Itikas ta. Taras kang agimbag bakit? Wala kay. Agpaimbag ka. Itikas ta. Agdidin natayo pa iti mabayag. Wan ka di lakay. Di ka agdanag, ta sa anak pa'y matkat amatay. Kunada nga rodan, masamang damo, mahirap mamatay. Mala, makanta nga rudan. Tani, agsubliak pa iti garden. Mapangkumot bisitahan lagi ti mula kapatatas. Mapankuman kita, no mabalinan ang maapit. Jeremy, umay ka man biit. Jeremy. Sa dino ti ayan ni manang mo? Adoy Jerwar, mami. Aglablaba. Kasta ka di. Ay nakaasimot ni manang mo. Imbes asyak kumati mga aramid iti dayjay. Bayan yun, mami. Kabailan ni manang dayjay. Nagpiksan tupay ng aglaba. Unay kan ay anak ko. Ingka katulungan ti kapsat mo. Un ka di. Talaga matatulunga kinton madamdam mga gisampay ni manang Jessa. Sige. Aywan, ibagam tuman tanumalpas nga aglaba ket mangilambong iti okra ken ugot ti kamote. Ta iso ti sidaek inton aldaw. Siya kun ati mangilambong, mami. Kabailam aya. Kitwen. Apay, awan bilibyo kanyak aya. Mala, ingkaman nga rod mangilambong anak ko. Itikas na, saan nga isupay nga aramidan ni manang mo inton madamdama. Ariglado, mami. Oops! Agyamanak, nalpas ko matlaang nga ginawgawan dagiti linabaak. Nagsakit pisikit ko. Bagkate kong titimba, tay sampay kong dagitoy. Iti kasta, mamagaan adagos. Sayang ti darang ti init. Manang, tulungan kang magsampay. Ha? Sige man nga rod, ading. Tani, nabanugak ka nagigalgal kan naggawgaw. Wan manang. Ne, anya dagiti limitam iti ayan ti imam, ading. Daytoy. Jak nga rod ammo, manang. Amangan no naanak iti panagayayam iti volleyball. Kanayon nak ngamin amatirwan iti bula. Kasta? Wen, Dapay matitayan ti sakam. wen tada dagiti gundaway mapatok ma.
Kan agparin tumangak no kasya akamatak ti bola manang. Kasano naglupoy kamat ngamin. Kas kala babae nga gargaraw. Bakla kan samat, Jeremy. Uy, saan nga niya? Bakla nga. Si Kangay, tumboy ka. Ah? Di wow. Ala, umay naktulungan nga gisampay. Wano, umay nakla ang disturbuan. Siyempre, kung may katulungan nga gisampay amanang. Ala, tulungan nak nga rudan, tani. Nagdagsan to'y ulas. Paspasan tapay anayin bag. Itikas ta, daras amamagaan. Partakan ta ti magna ading. Itikas ta, saan ta amala daw ama panag-eskwela. Mabit lang manang. Kasla marigatan ak nga umangas. Kasla mo ulaw ak. Anya, ni apay ngay. Tsaka mo. Tas nagkakapsutak matan. Anya, ay sus, kasano daytan? Sapay awan kadwata. Nangan ka matitay bigat sana ya. Un manang. Nagatupay nga rutikinan ko. Ato'y titanom, uminom ka pa'y laang. Agyaman ak manang. Ha? Oray akla na bang aral nga minom. Kat, okay ka ka din? Un manang. Sigurado ka? Un. Ibagamlaang ano, di mo kabaalan, tauray agsublitan ijabalay. Ibagata ka damami kan daddy, iti kasta, may pa-check up da ka. Saanan manang. Okay akon. Ang mga nubanok ko lang da ito eh. Ala, ituloy tangarudan ti magna. Noadda lumabas alugan, paraan ta makilugan ta. Iti kasta, saan kan amabannog amagna. Kantap no daras ta makadano ni Jay Eskwilaan. Kumusta kan, anak ko? Laimbag ka ka din? Kaasi ti apo tatang, ininot matan nga agsubsubli iti sigod ti pigsak. Saan akas iti, akanayo nak nga agkakapsot kan awan gaganay gaya. Nasaya at mo't nga ron, ano kasta, anak ko? Talaga, ayat ti Diyos. Kaputa di na intulog nga dadagan sa mapasamak ka. Husto kayo tatang. Ni George ngay, sa dinutayan niya. Ay na, nasapa manin anapan ijay garden tatang. Amuyo mo't no kasano ti kinagagat di manugang yo. Imbaglaing ngay. Tan nakatumpong ka iti nagagat ken naanos nga asawa, anak ko. Malaksid iti dayta, awan pa'y pulos bisyo na. Launay atatang, ba nagapagyamyaman ako na iti Diyos. Ngamin, inikanak iti asawa akas kini George. Ayun pagyamanak mo't unay, kaputakas ni George, di nakiasawam. At daamin ang kingkwa na tigalad timay sa alalaki asap-sapulan timay sa babae. Awanan timay bagakin kwa na anak ko. Pudno day tatatang, iso ama kunak at talaga nagasatak. Nagasat kami nga agiina. Gaputan ni George ti impaay ti apo kada kani. Mami, Apay, Jeremy. ngayon naman titid mo abalon ko ita. Apay, pangan-anom ay iti kwarta anak ko. Mapanak ko magpa-check up, mami. Ha? Agpa-check up ko na. Un, mami. Ne, apay, agan ano ka ay anak ko. Masansan nga rod mo na makarikna kitipan nakaulaw, mami. Anya? Ay sus, ang mga noan niya mo't day kananak ko. Bayam, kasaritak to di amayo. Taison ti mangkuyog kan ka amapan agpa-check up. Jak pa'y mat ngamin mabalin ti rumwar, ta sa anak pa'y unay anaimbag. Saanin, mami? Ikandaklangan iti kwartang aramatak. Tauray siya akong timapan. Sigurado nga min ama kumikom ni Daddy di garden. Nangruna ita ta pa nag-aapitan. Ay na, bayam ti panagapit na. Tamabalin mo't ama itantan.
Importante ti salunat mo, anak ko. Ang mami, sumragak pa di eskwelahan ita. Inton malamak ton amapan iti doktor. Sige, ikan ka iti kwartam. Ang awagam ni Antim a Bernadette, tay supay laang timang kadwakan ka ama pa nagpa-check up, Wan. Sige, mami. Sige, anak ko. Agan-anad ka nga rod, Wan. Di ka unay agbambanog. Uminom ka iti adu-adanom. Uy, mami. Mala, ingkaayabanan ni manang mo tamapan kayon, tani aldawan. Ay na, nasaya at mata si mangput kan lakay. Naskan ama pantay di ospital itamot laang. Ha? Ospital ko nam? Wala kay. Naawanan ka no iti puot ni Jeremy iti eskwelaan. Iso nga intaray da iti ospital. Anya? Ane, apay ka no? Ano ni Jeremy? Apay anaawanan iti puot. Tsaka mula kay. Tinasayaat. Agrubot kan tamapantan iti ospital. Bernadette, Manong, sa tinutain ni Jeremy. ada iti ICU, Manong. Anya? Delikado ti kasasaad na. Apay ka no aya? Anya ti sakit ni Jeremy? Awan pa iti usto a diagnosis na, Manong. Ngam sigon kadag iti doktor amang tamtaming kan ko na. Amang ano, ada sakit na iti dara. Anya? Kumusta ni Jeremy, anak ko? Dayjay, at dapat lang iti ICU na na. Agam, kasi ti Diyos, ininot mo tin nga agsubsubli iti sigod. Sana kasi ididamo akas taon na iti pusyaw na. Ay, kaasi mo, ti apo ko. Imububingan pa ilaang. Ngam naadaan mo tan iti kasta asakit. Wani nga rot na. Matutug-una iti puso kamang buybuya itanak ko. Numabalin la kumasyakon, timang lakam iti laklak aman na ita. Numabalin la kumananang. Maawatan ka. Maawatak ti marikrik nam, anak ko. Ang amdi ka kumamaawanan iti namnaman. Adda ka si ti Diyos, anak ko. Amo kan mamati ak asaan abaybay ang ti apo ko. Patyak nga agimbag tumot laang ni Jeremy. Sapay ko mga ruta kastananang. Iso na lang taparingkot ko ita. No sa dino ti pagbiro ka kitag tunari ti tara. Numasapol nga agpanawagan ka, ay kataramidam anak ko. Agpatulong ka kadagiti masagnan. Barang adda mabiro kam nga agidunar iti dara. Wala nang. Kasta talaga ti aramidag. Adto yung ti kapingain paghatang mo, Manong. Pagyaman ang kating ko. Awan sapay turog mo, Manong. Huwag nga ron. Apay no agawid ka pa eh. E di kasta makainana ka mat. Siyak pa'y laang timang bantay ka ni Jeremy. No gawitak. Sigurado adyak matlang makaturog iti kapapanunok. Wan ngam at least nga da kay Jabalayo. Alan, agawid ka pa'y Manong. Iti kasta, may turog mo mat uray a pagbiit laang. Sige. Sikapay lang nga roti makamu dito'y. Wen? Wan Manong, awan rin mga pagdanagam. Saan na bale, taawagan ka adagos, no anya man ti ibagadag iti doktor. Agyaman na kating ko. Nagringat langit din di kastoy sa saanin mo itananang. Ay, anak ko. Siyak mo ti tao nga 1 bisyo na. Inaramid ko ba't amin na pagsayaan tanti pamilya. Lasing patak matanti ko na. Ang maapoy siyak pa'y. Apoy siyak pa'y tinapili ti Diyos sa subukan iti kastoy. Apoy nanang.
Kurang ka di pa itararamidag. Anak ko, Iti mo, ti asawak tilang sakit. Ita, ti matanak ko. Hindi na una niya tilagbasula kiti Diyos. Daapay akay kayat nagay-ikan iti kasto yung klase ti pano mo. Ano niya na nang... pagkalmaang kumalaang tirik naman ako. Patyak amalasatan tumatlaang ti pamilyam daytoy a panubo. Nasingpet nga ubing ni Jeremy. Eso nga amok asaan abaybayan ti Diyos ti apo ko. Nasingpet ka nga amakan asawa, anak ko. Awanan ti maibagakan ka. Amok abuy-buyaan na ka ti Diyos. Banbantayan na dagiti rikat mo. Kat patyak agong gunaan na kanto, anak ko. Nanang, Agmay-may sa tayo ako mararagkan ko, na. Kidaon tayo, tinaan-anay, apan narabay na kada tayo. Kadawatan tayo, apaimbagan na matan ni Jeremy. Kas nakunakon, di ka kumamapukawan itinamnama. Adda si ti Diyos. Kat mamatiak asaan da tayo abaybayan. Basta di tayo kumaumibot kan kuana, anak ko. Wen Miss F. Siyak jay tao nga awan pulos bisyo na. Jak pay pulos pinadas titinmimtim iti arak. Jak ag sigarilyo. Talaga nga awan bisyo. Siyak matlaang jay tao asaan unay arumrumwar ken makiis-istorya iti no asino laditan. Balay, garden, balay laeng ti ayan ko. No maminsan makiik-ekstra aklaeng agbiyahe iti nateng, ngem kalpasan na agawid akmetlaeng adagos. Ngamanyan tanuan niya pa'y ti kinaan-anos, kinagaggagat, ken kinaawan bisyok, isumet ti panang subok ti Diyos kanyak. Kinapudno na kanayon ko adamagan, konsideran ti Diyos. Apay asyakpay, apay asaan adagiti barumbado, manginom, bulakbol, kanuan niya pa'y dita nga addaan agkakadakas nga ugali ti subukan na. Apay asyakpay anatal na a tao. Apay asyakpay at ipagsayaatan laeng met ti pamilyak ti panpanunutek ti kaykayat na nga ik-ikkan iti kastoy a klase ti pannubok. Nagsakit Miss F. Madudog unay ti pusok amangkit kita iti anak ko iti kasjay asasaaden na. Ket agingga ita adda pay laeng iti ospital. Or-orayan mi pay laeng ti resulta dagiti laboratories na. No maminsan maaw-awananak payon iti namnama, nang runa no makitkitak ti sasaaden ti anak ko. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa, ken panangiyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, George. Ken ka pagayam, George. Kunada nga rodan, habang may buhay, may pag-asa. Di ka nga rod mapukawan itinamnama. Patsyak kan mamatiak asaan da kayo abaybayan ti Diyos. Di ka umibat ken kuana pagayam ko. Ipasnak mo ti dumawat iti tulong na. Sigurado ak amasungbatan amin dagiti kararag mo. Nalabit nga da plano na ken ka ken iti pamilyam no apay akasta ti pagdaldalanan nyo ita. Awan imposible iti Diyos no lakit di ta agtalek tayo ken kuana. Alakastan pagayam George, ket pagyamanak unay ting ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama.
agyaman kami iti ingkay panagdangag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan Amaylin, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan Amaylin. Naawisakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko ajak to pulos malipatan. Naunday mat apanawan ti panaguray ming agasawa sakbay ang naaddaan kami iti anak. Isu nga idinagsikugak talaga ang nagananad kan inay aywanak daytoy agingga ang nagpasngayak. Rugyak man ti agsalaysay idi agtawanan iti maysa ti inauna nga anak mi. Kastoy man dagiti pasama. Aldawan, ngam nakailad ka pa ilaang di tabakay. Apay, agan ano ka? Apay, adarikrik na. Diyak man amula kay. Agsasadutak nga ron. Kasla nagtagsan ti bagi katsak mauawatan. Ken kasla da kayat ko akanan. Ngamtsak mat amunan niya. Ay sus, amangan mo't nawaginaw ka manan bakit? Anya? Tinasayat, agrobot ka takuyugan ka mapanagpa-check up. Itikas ta, maamuan ta, nupudno ti atap ko. Masikugak nga taayang agpaiso. Anya tamo ta ngay bakit? Iso nga ron ako na mapantag pa-check up. Itikas ta, maamuan ta no anya day ta amarikrik na. Makatawan lang ti inauna nga anak ta. Ang masikugak manen. Di mo ka di kayat ngagbalinan at duha ti anak ta. Winang, ay nagsasarunod amot launay lakay. Sapay nagrigat ti agaw awirmat. Di mo ka di pagpagatikas ta bakit? Inton kwan gumuratin inawam. Anya? Nabayang inururay ta magkantay ta na. Isorumbang na lang nga pagyamanan ta. Nupudno nga aginaw ka manay. Ay, apula kay. Agreeing ka man na. Uy, Roger. Napay ka diya. Inka man pa yalaan ni baby ti krib na. Tapaggatasat. Ang mga lumabisin ni sungagsang-sangit. Ay, tura sa na yan bakit? Alas 4 na iti parbangon. Parbangon daya man. Uy, nalaing kaalanan ni baby. Kaasi mo tasangit di jay. Mabit lang nga ron. Napay balong. Mabising ka kanin. Umay ka nga ron. Tagatos ka pa, man. Oops. Bakit? Apa yan lakay? Nagpara ti anak ta! Nya? Bakit? Bakit? Dapat ako.
tirik na kas tao na bara na om. Diyos ko, nagbarang agpay so di anak talaga ay. Mabit lang, tamang laki ti pang labarta. Nasaysaya at samot na itaray talangan ni di hospital di anak talaga ay. Unay mo't lakit din nagasgasot di anak talaga ay. Unay mo't lakit din. Nagsakit, Roger. Kasladyak maaklon ti kastoy na pasama kiti anak ta. Gusto na. Di ko nagladingit. Ang mga niya pa'y timapasama ka. Laglagi pong maginaw ka. Awanan ti anak ta, Roger. Awanan ni Clarence. Apay nga isupay ti nakapasamakan ti kastoy. Apay! Nalabit nga na napinpinta sa plano ti Diyos para itianak na pa ko. Mala, gusto na. Agkalma ka kumalaan. Pangasin. Ay na, lalaki man nagtimpas kay mo, bakit? Uy, nga rod lakay. Kat, anya nga iti panagan taken ko na. Ha? Panagalan ta iti Joshua. Napintas sakit di nga agpaiso ti Joshua. Awan ba kayo? Talaga napintas tinaga na Joshua. Ngamin, nagtao di ti Biblia na itanagan. O sige lakay. Joshua lang nga roden ti ipanagan ta iti maikadwa nga nagta. Awan ba kayo? Napuhul daw pinalok magtanak ta. Iso bagay na launay tinaga na Joshua. Wala ang titawan ni Joshua nga masikog ka man ang anak kaw. Ay, hawan nga ron nanang. Gusto matkit di No mamaminsan ti panagaw awiriyo anak kaw. Wan matkit di nanang. Napayag mata panawon nga inururay yaw amadaan kayo iti anak. Ita, nagsasarun humala nga raod. Wan nga ron nanang. Sayang lang. Tanasapa mo't asinubli ti Diyos, tibiyag ti inauna nga anak mi. Talaga akas na tibiyag, anak ko. Nalabit nga aging galaang mo't ijay tibiyag, day di Clarence nga anak yaw. Adaman na pukaw yaw, ad-ado mo't aparabor tinaawat yaw. Wan nanang. Nasakit man, ngam naskan nga aklonikon, ti maipapan iti day di Clarence. Ay, urumbang nalaang anak ko. Ngamen, si kamot laang ti marigatan, no isupay laang ti pampanunutam. Ay na, rabiin lakay. Ang maging gaita. Awan pa'y lang jay anak ta. Ay, katawagan mo na ba kayo? Dinamot nga rin sungsungbatan ti awak ko. Orayam labi itin. Ang mga nupaawi din na dyan. Ay na, matandanaga na katalagan lakay. Amang anya man ti mapasamag kan ko na. Sabi nakaparpartak ngagpataray iti motor. Pagkalmahan ka dila, ang tirik ng bakan. Awan da ka sa mapasama kini Joshua. Ay na, saan nga agkalma ti riknak? Aging gaadyak makita ti anak ta, Roger. Mabit lang, tasyak ti mga awakin ko na. Sige man garod lakay. Baring sungbatan na ti awag mo. Ay na! Daytoy ti kanayon nga ibagagkin ka anak ko. No di kan tumat nga minagananad. Anya nga ita na disgrasya ka lang nga ron anak ko. Unay kayo laki tinay, mami. Ada yung bagis. Di kay ka di matanagan. Kasgas lang na tinalaktan ko. Ay! Di
Di mo man yaling-aling tinapasamak ka, Joshua. Manipot ita, di kan palubusan nga motor. Anya, ang mami. Basta, di mon usaran day jay ang motor. Ay, sada mabalin mami. Masapol ko tayo siya motor. Sa nabali, tagalan nada kon. Ikari, saan doon na maulit ti pan nakadisgrasya? Nuko nagasaan ang mabalin saan? Pangaasim. Tasaan kumaanatang kanti ulom, Joshua. Para matlaan kan ka dayto nga aramide. Oh, apay kasta tilangan bakit? Agan ano ka? Nasakit tinakam ko lakay. Sakit tinakam mo ko na. When? Tapay mo. Asino yati ko na mapagsakitan tinakam mo? Jay anak ta, ah. Ni Joshua ka di, tidak na kamatang. Sino pa'y kumangay? Magwaray ka man. Magwaray ka. Saan ka mawatan? Ilaw-lawag mo man ah. Kasano? Kat ibagbaga nakit din nga OA up ka no? Anya? Kasta timbaga ti anak mo. Bunla kay. Madanagan naklaang matken kwa na. Ang kastakit din timbaga na. Nasair mo tirik na ka. Iso na sakit tinakam ko. Oo, na ikalaki din ay bakay. Bayam ka dilat pangabilin di anak ta. Anya bayam? Kita ang man tinapasama ken kwa na. No apay mo't nga min ngayon gatangang pay lang iti motor na. Anya ngay ita. Na disgrasya lang arod. Isumit nga rin ti dinawat na regalo di kasangay na. Bayam, napalagi paktumanin ni Joshua. May papaniti panagmaneho na. Nicole! Apay ka di, mami. Inkayabanan ni Manong mo, tamangan tayon. Awan ni Manong Joshua, mami. Anya? Sa dino tinapanan na. Sabado mo tita. Tsaka mo, ah? Basta nakita ko matarimwar itay. Ay, naglukon day jay at tao. Di pa'y nagpakpakada mo. Gumurgura ngamin kada kayo, mami. Anya? Apay ka no? Wan ah, taindulin yung mat ngamin ti tolbak ti motor na. Iso adi na mausar. Kasano? Kasero mo't ngamin jay kapsat mo. Idandanag ko lang mat ang maulit man ng tipan nakadisgrasya na. Iso nga indulin ko mat ti tulbag ti motor na. Saan mat siguron ita tanapadasan ng tinadisgrasya, mami? Basta ka na yun yung tulatan na palagipan ni Manong Joshua. Roger! Roger! Abay man ay bakit? Makapagigtot ka lang. Inaram ka di titulbag ti motor, jay silad ta. Saan ba? Awan tinalak. Yakto pa mo sa dinutin ng idolina mi titay tatulbag. Ay na, talaga natagkan ti ulo jay anak mo, Roger. Iso nalakit di tinangalay ti tulbag. Napahimot ngamin ang inlamang mo. Anya nga ita, inlibas na lagi nga rin ti motor. Jaklang ba't kaya ta maulit tinapasamag kan kuha na lakay? Saan man ngamin aday ta ti pampanunutan? Iwaksim ka di ti panunot mo ti kasta. Awan dakar sa mapasamak iti anak ta. Joshua, anak ko! Joshua! Ano ko nagtumot nga minken ka? Di ka nagmot-motor. Nga natang kang tumat ti ulong. Anya nga ita? Dahito yun di pagdandanagag. Dahito yun, Joshua, anak ko! Joshua! Joshua! Roger, ti anak ta. Sa dino tayo ni Joshua. Ay na, aday ti silid na, nakaturugan. Apaya. Takas ti tagtagainap ko lakay. Anya man ang tinaytagtagainap mo. Dara-dara kang pa'y ti anak ta. Nadigos ka no, iti bukod na, Dara. Kapo iti pa nakadisgrasya na. Tagainap mo lang day tabangan. Lipata mo, patigot ko supa amang puribor marinig ipanunod mo. Lakay, sigun iti day di tatang. Ada ka no pa kainaigan dagiti tagtagainap iti pudpud no apyak.
Dahil takot numamati ka. Ha? No para kanya, awan ti kay papanang titagtagay na. Nalaptaban mo lang dahil tayo tinagmali matrabahom. Iso ang kasta. Nalalala. Ituloy takit hindi maturog. Bakit? Good morning, Mami. Good morning to iho. Mala, agtugaw ka ditan, taigawan ka iti kanam. Takay tagtugaw. Tasyak taggaw iti ka ninyo, Mami. Anya? Sika talaga. Dinak man rabakin na kasta tamangan dumamati akin ka anak ko. Mamati kayo kaming iti kasta. May salakan kayo. Ha? Joke. Lalala. Agtugaw kayo. Tasyak timanggaw iti luto yung apagan mo saran tayo. Ay, sige manlangan. Nicole! Nicole! Apay ka di manong. Agawam dita. Tagigitan tayo na mangan. Wen manong. Ay, abang mo ni daddy miti si Ledmi, iha? Wen mami. Opa, Maps. Naiimas ti pamigatan tayo ta. Mami. Siyempre, amok nga min a paboritom ti prito a bangus. Iso nga isutin lutok. Ninayunak mo tan itinatang. Sigurado. Adumanin di makan ko no astoy lang, Mami. Maylin, bakit? Maylin! Abay ka tilakay. Agawam ta grupat. Mapantay sa ospital. Abay! Anya ti aramidin tayo sa ospital. Intaray ta kanon ni Joshua ijay. Anya? Abay! Anya ti napasama kiti anak talakay. Takano na pasama ka karambulay, Jayli. Kat nairaman ti anak tang. Anya? Saan? Saan na po na ito'y? Saan, Roger? Manong Joshua. Manong po. Joshua, anak ko! Joshua! Bumangon ka dito, Joshua! Bumangon ka, anak ko! Bumangon siya! Ba't ni Manong Joshua, mami? Nicole, anak ko, Bakit? Agtugaw ka. Matumbang ka nito. Hindi ko lang. Alalayam ni mami mga agtugaw. Basol mo dito, Roger! Basol mo! Saan ko mami abasol ko may bakit? Hindi mo ko mainggat-gatangan iti motor! Saan kumamot pa sa magtikastoy-kan ko, anak? Ay, kakabanin ako ng bakit. Pagrikiyaran ta ka di man hindi tabangan. Wala atay sa matipod, no? Natay ti anak taga po iti daita a motor! Bakit? Awan dagin basol iti dayjay. Ta disgrasya tinapasamak. Awanan ti anak ta, Roger! Awanan! Nasakit man. Kamaskan nga aklunan tayong tinapasamak kini Joshua. Bakit? Diyak maklong ti kastoya nagtungpalan ti anak ta! Saan? Husdo dahi ta na panagsangsangit mo, bakit? Omega, tagawit tan. Malamay. Nagsakit, Roger. Nagsakit. Maylin. Apay asika. Kasla nalakalaan nga inaklon mo ti amin. Dinto ta siya. Kasla siya kung kaya ti agbyag. Gapoy ti kastaya na pasamag iti anak ta. Mawatak tirig na, bakit? Kas may isa nga ma. Nasakit kanya. Tinapasama kita nakta.
Gamnas kan ngagbali na kan tipker para kada kayo kan ni Nicole. Tanog pa iluyos ta duha tinadingit ang marikrik natin. Jak lamon, banya ti makasama. Laglagi pa. Nga dapat nakta. At ni Nicole, isa pang kasing kumabakit. Gusto na ita pa nagsangsanit mo. Magawid tayo. At itakat maabutan ni Tituto di Campo Santo. Sapay, nalulam ti panawan. Kasi lagtuto iti nagpigsa. Awanan ti anak ta, Roger. Awanan ni Joshua. Nasakit ka narigat. Gimnaskan nga ikarigatan tayo ng aklunan ti amin. Kapo tayo sukit nga rod ti rumbang. Mamata. Ganda na pimpinta sa plano ti Diyos para talaga ti anak ta. Isa sinubli na ti biyag ta. Talaga siguro, naging kalangan ni Jai ti biyag ta. Pagyamanan tayo kit di ti Diyos. Kapo tayo impapulod na pa'y kadata. Na Clarence kan Joshua. Malala. Umay kang tagawid tan. Siguradong ururahin na tan ni Nicole ni Jebalay. Bakit? Miss F, nalaos aladingit tinariknak kadagidi agundaway. Nagrigat nga aklunan tinapasama kadagiti dua nga anak ko, nang runa unay kani Joshua. Ngam kaasi ti Diyos, ininot met analipatak tinapasamak. Ngam kitdi, agtaltali na adlat tati lagip, dagiti dua nga anak mi iti puso kan panunot mi nga agasawa. Manipod idi, inpamaysami ti atensyon mi kani Nicole. Kat ita, dandanin agtorpos daytoy iti kolehiyo. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Maylin. Ken ka pagayam, Maylin. Awan ti permanente iti daytoy abiyag. Bulod tayo lang ti biyag tayo. Amin tayo kat ada pagpatinggaan na. Iparik na kan ipakita tayo nga rod kadagiti ipatpatag tayo iti biag ti pammatag tayo. Iti kasta kat awanto ti pagbabawyan tayo inton dumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Maylin kat pagyamanak unay ti kapanagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.